Kasan Hinyo Trap Youth Council Mapai Trong Plang Unit Komisi Bentaman Pensotu Yaki Pajba Hakabadi Bakakot Kakia Kamjuru Kajing Lakhui Kala Pelong Yaka Awareness Program Kam Free Medical Health Camp Haka Arpandu Tarik Uyayong Arajar Arpulai Hak Senong Terang Peleng Hakabadi Simbenta Pensotu Daki Doktor Napak Makro CC Batranako CC Kamjuru Daki Sepangut Ki Pajba Kilawan Syakandi Kajing Hikai Kamjuru Banyo Macam dawa bat merfak semar lembaga kajing rap jaga seng bat kajir trilang bat katrat kakak kakia. Haswa bat pelong kajing ai sumar bat ai dawa nakalang jong ki doktor ki badan hakati kasni kila ai kajing pensyai bat kajing pensutu ki pajba hakati bakakak kakia. Nakalang doktor Irene Wanyang narni kos si lakan halor kajing lak khoi bakumnu kai rap kakak kakia. Nang tai doktor Dikharbi nama kurat si la ai kajing kan bat pensutu ki pajba habari bakajing dibu ai kumno ka kata eka kakya makumjuru doktor kentiu na molong narani ko sesi ilakan halor kajing ta ka kakya lamba ka chongkha khna ka bajle ba hagan ni sgi ke bamanta kani ka jalan dan langru ba dor bok kharang do oblong menteri jong kata ke hima ba kumjuru ki pat kin ngelam jaga seng HWC na Southwest Castle District ba kumjuru na po central body kajing khoi kadiban yo isha bar kini ki surrounding jong ka yeng jong pi pimdei ba Jakhya kila ami na yeng na berat hasura. Tinggal yo sengu bai menteri rang ba jengi mene yong ba kandan ko competition ki khna ba kin yata mi ki plastik. Ladan yeng ya pen khut bhai ka yeng ka sem nia bu bha ki nyut jong la jong ha yeng ha sem ngin hap thang nginam berat chabar balingin hap de pen khut ya kata ka sura. Ndai Hende de kata ka jing duna jengi kata ka jing klep jengi ban ong ba Ngine penkhut ya ka yeng kasam, ngine penkhut ya ka maryang, ya ka surat, ya ki lenti ki singkin. Taka daun taka mi ka taka competition. Tenga ngakermen scam ba, nadu mentaka sengil ada ka taka competition. Nyimdei ban yo isu kan kini ki plastik. Kajing kalong haka imlang salang kalong ka isi ban pede. Haba ya buat dan ya sharom sheneng. Di kebalai pede ru kalong ya ka ya ka yo makot no jong ka yeng kasam ka duna no ka jing yo jing kot jong ka yeng kasam bat pasau pat dia kamat kalong ka jing di buat haki kena ki benang kam red mo ki bahapo ka khat pasnam ti kalong ka ba dan kam bahai panggani ka ni ka jing di buat ka penwan haka yeng kasam haka shong haka imlang salang mo ti ka badeng kong do ni kwa ban kren ka ris pang ka kwat ka khia Ti haba ubriu di buat katu ke jingdi kalong kumno dan batep bedeng jongpi tamangim dan kirang ba dei hang ni ti ke jingdi buat ningkong ka pelong ka addiction mut kalong ka jing kerni dala adi sisian la kwa shikwa dei haba la kwa Pinapit habaro kiliang pin ikibun kijing pinapit apo ka ngingidan apo ka health department ngiyo katkum ka statistik ke bang ayo kalong kini ki high risk kini ki bayo ki ba armet ang kena ni khot ki high risk pregnancy mo no kilong high risk mo kilong ki kham haban sim atakar ki namar beleng ki complication ni ki jing ki sapang da jing armet ka jong ki kalong ka ba kham ma na kata daw ka statistic ka bang ayo kalong ka mortality rate ni ka jing yak ba ki complication ka kham high ba hapo kini ki